Pozdrav svima, ovdje je Marin s Nokia Mobloga i sad ću vam napraviti jednu usporedbu brzine između Nokia Lumia 1520 i Nokia Lumia 920 uređaja. Ovdje se radi o posljednjoj generaciji Windows Phone uređaja, Lumia uređaja s najnovijom hardwareskom konfiguracijom i ovdje imamo prvu seriju Windows Phone 8 uređaja. Razlika je velika, to je Snapdragon 800 chipset sa 4-jezgrenim procesorom čiji jezgre kucao na 2,2 GHz, dok tu imamo Snapdragon S4 čiji je dvojezgreni procesor sa 1,5 GHz takta. Ovdje je Adreno 330 grafički procesor, ovdje je Adreno 225, čini mi se, mojte mu zesna riječ. Tu još imamo 2 GB rama, ovdje je 1 GB rama i doduše još dalje nešto veću karticu, nešto veću bateriju, ovdje nešto manju bateriju, međutim to nam sad manje presudno. Windows Phone platforma inače nije žedna resursa kao neke druge platforme, ali bi trebala postojati nekakva razlika s obzirom na različite hardwareske konfiguracije, pa ćemo napraviti usporedbu standardnih aplikacija. Pokrenut ćemo Internet Explorer. Evo ga, Nokia Lumia 1520 je već to lagano učitala, nije još do kraja. Evo je 920, međutim da vidimo koja će učitati sve do kraja. Evo ga, 1520 je tu gotova, 920 još tu učitava. Da vidimo dalje, evo recimo telefon, dakle to je podjednako što se tiče Windows Phone-a, poruke podjednako, primjerice da vidimo trgovinu, nešto brža 1520, ako nije velika razlika, da vidimo People Hub, znači to je jednako, ove sve aplikacije koje su Windows Phone su jednake, da vidimo primjerice kalendar, znači to je podjednako i sad idemo na recimo vrijeme i tu puno brže učitava 1520, dakle dolazi do izražaja njena konfiguracija, ajmo vidjeti mail, Gmail, znači to je više manje isto. Da vidimo sad Whatsapp, brža je nešto 1520, Facebook, ovo je već učitano, 920 kao još učitava, iako je nešto brže otvorila. Evo Twitter, ovdje je već to gotovo, ovdje tek sad, znači ima nekakva razlika, malo oba dva uređaja su spojena na Wi-Fi. Dajmo Nokia Music primjerice, odnosno Mix Radio sada. Evo, to je brže tu. Da vidimo Here Maps, Nokia Lumia 920, odnosno 1520 to već učitala, 920 malo kasnije. Imamo Drive, tu smo već gotovi i ovdje malo kasnije, vidi se opet mala razlika. Da vidimo MeTile, podjednako, malo brža čak 920. Što imamo još ovdje od aplikacija, Skype, dobro ovdje nismo sad učitali Skype, ali ok, to su tu negdje više manje. Dajemo WordPress, nešto brža 1520. Ovdje ćemo još testirati primjerice igre, to je podjednako. I još bi mogli, nemamo više sad nešto ekstra tu sad igara, evo Next Gen Reader, da vidimo, nešto malo brža 1520. Uglavnom možda će se najviše razlika očitovati u renderiranju internet stranica i otvaranju ovih third party aplikacija. To bi bilo to. Pozdrav od mene.